Oglasila se i poznata voditeljka, novinarka i PR Grand produkcije Vesna Milanović, jedan je od najbližih saradnika kreativnog direktora Granda Saše Popovića. Vesna i Saša su kolege i prijatelji dugi niz godina, upravo je ona bila ta koja je ispred produkcije iznala u javnost detalje o zdravstvenom stanju Popovića, poručivši da se njegov povratak u Zvezda Granda očekuje uskoro, te da su na konstantnoj vezi, da je Popović, iako fizički nije tu, i dalje uključen u apsolutno sva dešavanja u produkciji. Iako se Saša još uvek nije vratio na male ekrane, produkcija Granda danas ipak ima veliki razlog za slavlje, a povod je upravo Vesnin rođendan. Njene kolege su joj čestitali putem portala, a potom su krenule čestitke i na mrežama. Među prvima Vesni lepe želje i čestitke uputila njena takođe voditeljka Granda Dragana Katić.